Tātou whainga runga mole tua mā lole ngā lului. Tātou ainga I le li o na tawhai whia, mai se o tō le whanau lo au mau I whafo. A whilo I atu, a lole ola. Pe teru mo mua ma tau pe tolu, sua I elo tu spai. Hallelujah. Ono le aso tātou whātau ina whātangata anu o Samoa e uia ona e leise whasinonga tuspa I e whai le aso. But God is sovereign. O le atua e pule o e ngalue ina e le atua mea uma. Tātou whaonga ina I le aso e tau te whalongo ai le whamanatu o le atua e a tātou. So it doesn't matter. Ile tūlanga o lo tātou iai, ma le whasinonga le fionga le li. Ia tātou whātau ina pēr le aso. Ia, ma a white iai au unanga o lo whai, ma wha losi whapito ai fo ia tātou. O le whai upo e fitu e wha mawha iai le sa vali o le aso. Ia, ai pei ana o ina le tātou whale ai maise le Vaenga o tai o lo fola ma o ina le tātou, le fionga le atua I tātou lotu I e fiafi. Pe tasi le whai upo e whai tau e wha matala I lona tua ele ele. I le ma whai na wha matala se whai upo na o ia. Wa tele ai le o tau tā ma le mea whelava sai solo. Ia ona o le wha matala o whai upo e pule al tangata I e le wha matalanga. So se foi upu lava e mo mia ona tala I tonu walona tua ele ele. So e mo mia la tatou foi tau e foi upu o mua, ile foi upu e fitu. Ya e tau tala ile tua ele ele le mele, ia no tatou tala nole ia ile tael nei. Ya sai mo se me o tua ele tua mo tatou. Foi upu mua, fitu, foi tau. Ia whapea o tau whawhine, ia usi usta ia o tau lavatane. A whaifo ia le whaalongo nisi le upu, ia maua I la tau lea mio le lei a ba. Ai le ai se upu, pe a la tau vaaiane ia o tau a mio mama ma le whaaloalo. Awane I whaia le tino a o tau te unga, o le fili leo le laulu, ma le teu I aulo. Male o ofu I ofu. A o le tangata lilo o le loto. Ia te ua lea I le mea I le pala. O le loto anga malu ma le file mu. O le mea tau tele lava lea I luma o le atua. A wasa whapea fo I whawhine pa ia na mua o na teu ia I la tau. O e na wha moe moe I le atua. Na usi usta I la tau ia la tau lava tane. Sa whapea Sara o na whaalongo ia apero amo. Na ia tā ua o ia o le ali. Ua whaifo I o tau mana tamu. Pe anga le lei ma le le matau I se mea e tasi e matau ai. Ia whapea o tau tane. Ia whaile a inga ma le poto. Ia whau tauta I le tino vai o le whawhine. Maava ia te ia. Ona ua tōwhia whātasi le olai, fōa I fua ina mai. E na nei whaalave ina a o tō tatalo. Hallelujah. Today is Father's Day to us here in Samoa. So my text of emphasis today is verse 7 from 1 Peter chapter 3. But every verse must be explained and understood within its context. So I'm going to read verse 1 to 7. That would be the context of verse 7. Likewise, wives, be submissive to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the contact of their wives. When they see your respectful and pure conduct, do not let your adorning be external,
the braiding of your hair, the wearing of gold, or the putting on of clothing. But let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very pleasing. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their husbands. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Toi whai tau whatasi whau pui whitu. Ia whapea outou tane, ia whaile a inga malepoto, ia whautauta i le tino vai o le whawhine, maava ia te ia ona ua tō fia whatasi i le ola i fua i fua ina mai, ina ne i whaalawe lawe ina outou tatala. Lo mātou atua, lo mātou tamai a Jesu Kiriso, lo mātou li ima lo mātou whaola. O le atua whitalai oe, te moli mai lau a fionga tū tasi. E mo mia ona whalongo o mai ei tangata uma. Whalongo iei a inga. Whalongo iei tamā, whalongo iei tina, whalongo iei whanau. Talo le nei tai au, ia mātou langona lo whitalai mai ma lau a fionga. I mātou tamā o whapito iei, a mātou whātatau ngai Samoa nei, ma whamanatu ai fo i tina ma whanau. I lo mātou wola whisota iei tutonu o mātou ainga. So le talo le atua i whapena o na manuia le whalongo lo ainga, a pena foi o na manuia le whalongo le tino Keriso, mai se le tupa o to mā, ia oe o lo mātou fo lau whatasi nere au nonga a tō mai lātou oe whalongo muri ane i le nei sāwali. O mai le valeo le me whainga ruenga le atamai o oe le atua sua fo Yesu. Amen. Tu si le lalo le au tū le lau tala noa tuai o le olanga le lei whatama. The title of the message, Your Good Life as a Father. O e nofo I tafo si tamā, po mai whai ei o lowo langa le lei whatamā. E ke leo lai kiki, koe wha leo tele whai ei. A o e nofo I tafo si talabo ele I tamā whai ei, a e tamā o lowo langa le lei lea. Ia toi vai se tamā foi la I e pe le o malosi le lei ma e whai ei, a ua atu lo langa whatamā, ia toi whalongo le whamalosinga o e nei. Praise the Lord. Tusi lalo le manatu mua lea o le launga. O le o langa le lei whatamā, you don't have to write that, o le o tūnga. Tusi lalo o leo langa ngā wai. A good life of a father is a submissive life. Po lau tane tina mai whai ei o leo langa ngā wai, fo I leo langa o eari. Praise the Lord. All right. Tato vai ina le foi upule nai fitu. E tu sai molona tua ele, we're gonna divide that verse according to its context. And let's see there's a message there. Ta otoi na le fe au mo tato. Foi upe fitu. Fa upunga mua. Ia fa pea o tou tane. The first line, verse 7, likewise, husbands.
Amen. Na ole whaupunga le na ia whapea auto. E whasino i le mata upo lo tala noa mai ei le tua ele mai lawa le whaupo sultasi o le mata upo e lua. E sawa tau i le whaupo e fitu o le mata upo e tolu. O le ale mata upo i le ngā wai. The whole context from chapter 2 verse 11 to 3 verse 7 is about submission. The issue is submission. Wa ai la tato tilo ia fai upo suma le tolu. O tato amata mal fai upo suma le tasile le mea. Wa ai le au pele o te ai o yatu o tau o tangata ese mai au mau. Ia mamao o tau matu ina nau le tino o mea e tau male anganga. Ia le leia o tau wa mio i luma o nu ese. O le melea la tau te fai upu leanga ia te o tau pese i o tangata mio leanga o tau. La tau te vava ia o tau wa mio le lei. O na la tau vivi atu aile i le atua i le aso e asiasi mai ei. Ole nei, therefore, ia o tau usiustai atu i tau finga uma a tangata a wā ole ri. Po ole tupu ina ua sili. Po o li o i la tau wa wina mai e ia ina ia whaalia li ai ia whaasalaina ia e mio leanga a ia vi ia e a mio le lei. Aua ua fina ngalo le atua ina ia o tau a mio le lei. Alleluia. Ia i uai ina whaalolongo le valea o tangata po liuri. Okay? Tau puna ngā wai. Ia tātou a mio le lei tangata ma vāwai mai tangata. Therefore, ngā wai le puli. Alleluia. Why? Ole ma ngai ai ole. These are side whamakalanga. Mai i e kauwhoroforo koe ngā laka ku ope. Properly ole mele tau te whai atu ni less preaching but more teaching. So whalongo le. Mafuli la onga. Amen. Ole ma ngai ai ole kako ngā ngu tātou te au na i le tua. We have a culture that can be ma ngai le vai tangata o mai mo le mawina ma ngai le vai tupulanga o lai tupu ai. Culture. Sao ye me si me fai le weekend lotu e tuai lunga le tola fale wa pe ia le so ma le fa moe la ta otto le ngadu o me ia le langi. Ala tato se i mea le atua. Whaupunga masani Samoa. It's wrong. It's wrong. Now imagine, pe afa pe pule ngā wai le pule. Ngā wai usi stai tau le rea. Ngā wai usi stai tamaita. Ngā wai usi stai tangata uma. We have a beautiful culture. Beautiful culture. Wafo le fai uma mea i lalole. Lo tato wola. Lo tato inga ngato wa to mai le tuo tato o ta ngata le tuo. Therefore, tato te ola ai wai mata mai le puli. Lona lua. Fai po sfulu o tau au na ia o tau siu stai ma le matau uma i o tau matai au ane ingata ie anga lelei mai anga mulu a oe fo i pa a miu. Aile manga ia, siu skai uma kako o inga luenga uskai. Ile e ingatu matai mangi polonga ina yesu. But the same principle applies i pule o ngā luenga, mutatou o lo fai ngā luenga. Matai o ainga mo la to ainga mo la tau tua same principle. Taua pe faulainga le pulo ngā luenga pe le faulainga. Nga Hallelujah. Pe faulainga le pale mia la kula mai pe le faulainga ku mai lo pale mia nga wai ka ko. Awai. Pe ku mai pale mia le hisa pipi por pale mia le sap por pale mia le fas nga wai ka ko. Abis mo po mo Yesu. And then o mai le ainga, ma fa punga nei,
wa ai la e fa mtau potol ia fa pe o to fa fine o la me fa tau ia fa pe e fa tau le nga wai. Likewise, women, be submissive. Likewise, this is how you submit. Women, why ye pay oh ta yeah now that to wolonga wailena ye la mele o fai mai la ia fa pe o to tane ia fa pe ile ile nga wai ia fa pe for yo to tama nga wai fa pe la vo ina fa pe for yo for fine o le nga wai fa pe nga wai o le wa na ile matai o le nga wai o tangata ile puli. Praise the Lord. Now, ina ia mawhai o na tala le foi upule. La dan toi va ai e ilona au te lenga, ele umistemi, ile tasi leon. Let's see po le alfa mtalanga tu spa ia fa fine ma le fai o na nga wai. Ona mai le mena. Tatu va ai is the same principle in application. I le mele kala go mai e ui ona e leo manido lau ai ngai ai mangigo pe umo kala kua ia te oi. Amen. So le memo mua o le fasin o le ola nga wai i le mele le tasi leon i le fafine o le fasin o manga submissive to the wives is an obligation. It's an obligation leanga o le polo inga mai le tua o le fasin o manga lea o tina o lo fasino manga le ainga ona le o le fa madu yanga o tato umo tangata o le tuo lo fasino manga e te ola ile mata tangata ma fa oi fa tangata o le tuo o le polo ainga. Secondly, o le ola nga wai o le fafine o le avanoa submissive life of a wife is an opportunity. O le opportunity to win the unbelieving husband. O le ava noa e moli mau ele fafine ina ia ngā wai mai matalia ele tane le faola ina le faola tanga le tua kusai mo the context. It's an opportunity to win. Ele tai ngā wai mai se tane le fia se lotu pe afo o el tina le te fia le lotu ko ia fe ngā wai mai lo waku kala u ye ngeu mau mai la mai la u mai mai okay yai it won't convince him. So your submissiveness is an opportunity to win the heart of that man. Flip on the other side. O le ngā wai la o fo ilantina ila wa la tane pe afo la tane e fa ola ina. It's an opportunity. Tili ai lau tane ma fai ma vaengo lau soani ina ia tu ma tila le tane i ona fai maulu mai le tuo. Okay, the third one, o le ngā wai i le tina, o le te unga. Submissiveness is an ornament. Hallelujah. Fa mai le tala atu spaia, tina, o lo matango o lo te unga matango fiele te wai. E le winga foi o le abole foi ni o tautalinga le abole foi ni o aboleivali o lo mutu le winga na le mea. Ai abole fa ma fa lo matango fie mo lo la le I te unga o fafo. Hallelujah. Angai le ma faina fia no fo sta malo. I se fale ma se fa fine e teu e loto malo au le te unga le manu maloi lo la le lo matango fiele o lo wola nga wai mai lo nganga file mu malo nganga pena. That's the great beauty. Okay? Yeah. Umaloki nga. Yeah. Piet piski nga lewa umoy. Now, that you are le mele tala. Do we see the same thing? O that you baba ye le mele ole nga wai. Ole fasino mang. Ole avanoa. Ole teunga. Okay, let's walk. Chapter 7. Moa
O le ola o tātou tama, le ola le lei tātou, o le ola ngā wai. O le whasino manga mai le atua, it's an application ia tātou uma tane, o le tātou wola le tātou te olai, tātou te ola ngā wai, i le atua, ma tātou wola ngā wai, ia tātou awa, ma a tātou whanau, ma o tātou ainga. Alleluia. Whalongo foi la ia tane. Plen le leia le nganga po ia ngi yes. O pusa foi tau mai whalongo ia le matanga. That's our nganga to. Ka ko fa manu yanga le mai le tuole na foi tau a fionga a mata o tatou lotu. Au le to tatou fa sino manga le na. Alleluia. So tatou fa sino manga le fa tane na fa longo mai tane se yo ko le mele fa lo tu tele oe to fa ma fa fanai oe kalangoa ile the context le ma le kusi ako petelu mta mbobo mta opelua. In fact tu si momo petelu tu si fa malo singa. First Peter is an encouragement letter. Hallelujah. E amata tu si petelu fa mai oe tangata au mau. Le lau kalangoa fa pu mo le context fa kawe ya oe kama. Oe le tangata au mau. Oe le tangata le langi. Olo e au mau ile lo langi ele ta ele o e sta ngata le lo langi pe a fa la inga lo nganga ai a fa ele fa la inga lo nganga mo mi lo fa longo o lo fita lai le atua fa longo longo a mo ta to uma e wo fa tu fa manatu le e lo winga to ma fa mo yanga le o e tanga tau bau ele o e tanga talo langi o e tanga talo langi o le te ola ila lo nei a o e tanga talo langi e te ola ila ia mata tanga ile matango fio le langi I lo langa ile lo langi fa mali tala tu spaia o e tama fa tu na filifilia o e le tua tu samalona mo I si lo fia ai tele I ola mai makau kia mo ia te o e fa mo ola na e ola mai le se fa moe au ia te oe le fa moe ola I le ola fa vau ona Yesu Keriso oe ole maola oe ole maola ole fale nganga fa longo le mai kama o mai oe ole maola ole fale nganga fa ua ia le lilo no fale o le o sita ulanga be uma ile ka u mo ka mo ka po lu ku se peke lo na o le o sita ulanga o le tanga tapa ia tanga tava vai ile atua e te le ola fa pe ona ola to ma te le to e ola ile ulanga tatu ola ai te le to e ola ai wo na vai ese mai ai o ina o le lo fasino manga mai le na e o le nga wai ile to Whamatala tō leo tatou inga tō mai le tua. Whatama. Ona ole na. Therefore. Ngā wai. The wala. Tatou wala ole ola ngā wai. I le tua ole whatonunga mai le li. Praise the Lord. Mana tua le mele na. E te ola ngā wai. E le mawhai ona sanga tonu le pule pea e le iloa ola I lalo le pule le tua. So se tama lava na te le iloa le atua o ia le ulu siri. E se na whaila ulu. So se tangata e pule, ai na te le iloa le pule, lai lunga e ola na pule e apius le pule. Apius le pule. So lo wala le lei o le ola ngā wai. That's your good life. Te ola ma whailo wa inga, ai o whaiva. Oi, you submit to the Father. Mai le li ngā lua. O le olanga le lei fatama. O le olanga malama. The good life of Father is a considerate life. Le olanga malama.
O whaapunga na ia le vaenga lona lua o le whai upo fitu, ia whai le a inga ma le poto. A whai e, o te toi whai se whasa mo ia ina e tusai ma le whaapelta, nia lena o whai tau atua, mai le lo minga lena o whai tau atua. Ona whai mai le whaapelta, nia lena o whai tau. Live with your wife in an understanding way. That's a New King James Version. Apena foi male. NIV. So mai le whaapalangi rena. Ia no toi whai atua le sa mo whapea. Ia whapea o tau tane whapea. Ia o tau ngā wai whapea tane. Ia o tau no nofo ma o tau awa male malama. Pe ia o tau no nofo ma o tau awa male poto. Ia toi tūla iei upu na iei tuspa ia whaile a inga male poto no nofo le lei male awa ma whaile a inga male poto a ole mea lo whata tau tele iere melea ole psota inga le tane mala na ma no nofo le lei mala awa male mala malama le lei o lo loto bo mai le winga ole mea. This is a relationship with a husband and a wife. Understand. Ngā wai o le awanoa. Submissiveness is an opportunity. Here, o le awanoa lea e ola mala malama le iai le tane I lana awa. Hallelujah. Ina ia solonga le leila mea. You need to know your wife. You need to understand your wife. You need to know her well. Mo mia na e malama le lei I lau wā langa I le ma whai o na whai le le whai wā pe a whai e tā waso o e le tangata lea te lua no nofo. Te kati vai mai tama le ala leo le amata o le mea lea be submissive to God. Wai I le tua ia ma e ngā wai e malam lama le ila waba. Va ngaya. Ia e malam lama le ila waba I me fia ia lo na loto. Fai mai kinga amenga e uke ngofo kau kuli moe mai. Fai fakasi ka kola unga kinga ame se popo mo Yesu. Ia e malam lama le I me fia ila waba. Ia e malama le lei I me kangi ai. Ia e malama I me oki ai longa loko. Ia e malama I me whawau iai. Ia e malama I me whasiri lona loto. Tararararara. Ia e malama I ona mana onga. Ia e malama a kangi ai le kangi kele. Po le ale whiau le mboli mai ai te oe. Ia e malama pele fialu ia pia pele o fia mana fa kauso ngo fo ia malama pe ao ngo ko ai kangi loku pele o banga o ke wo se yasilonga inga whatever ka sawe le ko yalu ai na yai. You need to understand your wife well. Malama le loto la wa po le alo na manatu ya che oe pe alu o ile me yai ka ngaka ia nga praise the Lord. It's an opportunity to know your wife. Ai le ma fai ona fai na le menga pe a fai tele ola ngā wai le tua mai ola ngā wai I o le ola ngā wai lei e le ola ngā wai e pe o fai la wa ya ke oi that's de ai a le ola ngā wai e te fai le me fia I le tua mai ola ngā wai I na ia le leila o matafa yo I le fai o maua mai. You have to be submissive in that way. It's an opportunity to know your wife for you to head well. Ina ia mawhai o na le leilau ulu. Hallelujah. So le winga la le tala, dwell with your wife. E mo mia I le ava. Lo nofo atu ia te ia. Ioi. E mo mia ai le whaatele o le teimi e nofo ai oe malua whaapsanga I malau ava. A whai e se me whai e mamu whaamanatu mai a te au te e le whai poipo oe malau ofisa. Praise the Lord. Ale taua. Pai, me ofa kasi o mea ia.
ngā wailelei o ele whawhine I lautan. Oi, ngā wailelei o ele tane I lau awai e malamalama. Spend time te lua no nofo I malau awa. Matala noa, ina I mawhai ona e malamalama I ila da tala lai whai mai. So ale aila se ngā wa e whai ai lunga I. Ele fia whaasanga fo ina ka malo ia oe. Lea lea, ele o ka kauma. Se lea lea, leo ngā alu nisi ka malo ai. E ke lea kai me alu ai. Ai lai kiki le fale. O lalo ka mafuanga. O le la va la ko fa la. Sili ai le alu e ka fao le si ka malo la. Ngai lo fa kali se sa uang gasele ia sa ulo ai fe kau ia ko e malanga I lunga e awa boy for ka malo o le ko. Okay, so la ko fai ko yo se figure me. Au, tama. E mo mi le learn ka ko le melea. Ele, bye. Psychologically and theologically. O mea leo langa ke whaka ue whawhingi. Only secondary things. O le mea lo whasili e manao ai lau awa. O le whaasanga kua mawhawhonga. Ma whaasanga mai o whawhonga po linga e tala noa maia. The best gift that our wives want is you. You. Se le so le fia ko fa finga ngi ele ko ke le fai mai amenge fai va kasir ka ko launga ko vai launga le fai ma ka ngal fast po le ale masau fai ai un kaka they all missed my two stories in the beginning. They missed the story, missed the moral lesson of the story. Ke lo fu ko aka catch up ale se wa nga ko kiki uma launga. Ale ka ua ka ko falongo tu anga ku ke nga o ia se me ku o ku leave her tu o mai Yesu yo tu fa pe u mo to beche o mai et auto le fa pe to mai che si sa al malo le ko just leave them. Le kau kalongo inga so give them some freedom out ko fe kuli fo that's okay le mo fa ku it's okay o pe ko mi ki e fa longo mai oe alongo mai oe o is foi kai mi pe o lo ka le upu pa ya o le la ka so se me ke ka wo so ya o le o mo be le wa So a good life for her father is a considerate life. Ole ola malama, okay? Ola malama saili. Fisiri mai le isi ngata e tau se watali. Te. Fa fera su sa uava. Fa fera e filia, lan me ngai filia, ia mama fai mo tolu. And no fa tole I observe her parents first time. I observed her parents. O te mao lata, ele iei sista ngama sama loa wo whelo, iei ese mai lo te mai, pe o te mao lata. Such a humble man, gentle man. I le si se leo le ko inga. Hato inga whainga luenga, o le kuka fo inga le mato a inga le telo te. O le kuka na le mato a lato a inga le sa wa e ba ai ei. It's a gentleman. Uru vai e le esor ngai ko inga o latu ye ngai kai mo le o latu I mango foi. He never asked me anything to do. Le ye se temi u fa pe mo ye le to ina le livi. Sa u se fai mai le not once. Not once. Ai sa u ne foi sa la ngol po level po e la ko inga e pasi mai le mele o te aluai e le mo foi ko e alu ko inga ko e mo e u mo le wakula alu ki poki. Fai lo kofi. Mai to alu ko inga mo e. That's the man. Al ki ngala o laka. Ye pe uma o e ki nga sa makau. Pe uma o ko uma. Ole makwai ma losia lo matua pe au far ko inga.
as a strong character woman. Very strong. E tāua lato ainga o le sifi. Yeah. No, man fau there. Now that's a good mix. Lea lai ei le gentleness lea. I le kengele. Iai fo I male. Mea strong. Le, o le mixala le I ngaka lea. E ano whapea lea. Okay, I can handle that. Submissiveness is an example, or it's an opportunity to know your wife, to understand your wife. Yeah. Latu la tangata le matofan. Yeah, baila te lo tayo. O te ala poa te o istei me faila o kuspaia. Mo ko saule fa maki. Ai tu wasi me moi. O le mafuanga isa, kasa I know her. A moi. E la vele vai nga fo le. Ko ga ka ngulu fo le fa mai tio yer ke me. Yeah. Ai ele skei me so mai. Ele leisa na mo ele po. Takes a while. So I let her sleep. I know that. Wa ulo foi la me ke ai. Ulo le foi la me ke ai. Yeah. It's good to know your wife. Te malolo. O lo le mana malama I le tangata le tulo na nofo. Le tasio mafu anga o le tele o me na tutupu. Malie o le aso kako, le aso le mai. O le anu wako ya le mea ya kako. Okay tama, kalo mai tama, nga seki ya le mea, kalo mai. Kalo mai. Ai iska manga ele si meruri. Yeah. E ke fali le la unga le faya. Ya oi kule la unga o la ku fa solo buli oi fa. Praise the Lord. Know the woman that God has given you. Understand your woman well. Malama e te loa I tali ona malonga e te loa I le me fai ena because communication is there. Na o fai atua tama ia fa mafangalo loko. Ile ia sisu ka ko se lau paseng ia I le mele. We are still growing. Olo va pena tanto wola ma tia tili anto amen. Tasila le me o fia ia lata. E fale yango I pe fa yoki la ko ai. Ai matua yango le ko pe fa yoki ma ko ai ngai akeli. Ma fu angala na va ai tama. O matou fale la ilo uma le vaenga, matou fale ilo le vaenga le o sidu na lata tia o ilo vol datou fale. Ma fu angala le na. O le la o le vaenga le o ye o le ana. Ia koe kula o kala le se fai le vaenga le la so. So spend some time with a fine. Hello. I sin time o to va ma sanga ima. Hallelujah. Tolu. Ole o langa le lei fatama, the good life of Father is a respectful life. Ole o langa ava. Fa longo le mai o to watali le la saoni e fai pong. Ia fa auto uta ile tino vai ol fo fine, ma ava ia teia. E mangia le fa pautania. Fa pea. Show honor to the woman as the weaker vessel. Show honor to the woman as the weaker vessel.
Fai tu fai ese fa Samoa mal fa pertan dia na ia ava ma fa auto fa fine o le ipu vai. Praise the Lord. Now, ele vai le fa fine ia nailo o e fale o ina. Intellectually, ele o fatau ia le vai. O le matou wa senga tai o le lotu e o ko meki ngangu fa fine. Au mako ngangu e kalasi ai le you know sui kia ngangu. O isi taimi e fai ai matu tai tolua ma fai a onga ia matou. E o mai matou nanu. E ma fa ton fai mai fa kasi ka malo loa amen. Se o ke fia kama ma fa mai fai mai amen. Io e. Le ai ele o fa tau le na. Ele o fa tau fo ile tulanga tangata e lai titiful le ai ele o fa tau ina. Alo fa tau le melea women are weaker vessels physically. Le tino le ala o fa li liu e fa peko inga le melea ia hava i le tino vai o fa fine. Ia ono inga kongwe ngai le melea weaker vessels. It's talking about weak in physically. E vai lo natino. Ia e fa auto mai ava ina si fa fine si mea. E vai lo natino. Fai mai fa fine a me. Si. Tane e ui ai nga wala po ngai mea ai vai tino. Fai mai fa fine a me. E io o fai le misa le sirunga le inga o kele kala figa o le vala e kamalo o sa ia o fai vo ia le mo fo ia tau o lo ka makau o le kamalo ile au vai kau wa ngau le au vai o sifa fi ia le lai fa tu fo fine o vai o ngau o vai fa mal kala kamalo a fa felo lo fai vai le malo lo fai ia fa mai lo finge o le lo fai vai ko i au vai le o ngau. La me fai da vai le wangau. E vai o la totino tamaloloa. Respect them, honor them, and respect them in that way. Bele. Submission is an ornament. Lola ngā waiole te unga mata ngofi. O ie mata matai lo wata lima lo wa fafinde ile mata ngofi oe le tama. Le mata ngofi le ngalo ilo wata li e ula ilo wata li. Ula ilo wa fine sili na ula ilo wata li. Le mata ngofi o le o lo lima ilo wa. Le matango fio life ayola to mata fa longo la tarigo le longo le mea, but you handle it respectfully. Le mo fai no ye lo lima langa te amaina. Langa le ola ga le leile o le tane ola nga wai ile atu. E ola nga wai malama. E ola nga wai fo ile amba. Le matango fie le ngalo. O le se ia ilo watali. Tele yo mena. Moro mai lo ko ma ya kia.
E lei va ai o mata ua o se le lima o lo tama I lo tina. Never. He never laid hand. A lo tina e pe ia o tina uma. Tutu sa le ia le lo tina markinga o laka o. Le I o ai. Lea foi lau te muli ai foi ia. Ngai le ma faina ole matanga o fie it was an ornament. Ole te unga na matanga o fie lo ka mafa ula ma ye o ngakari. Not once. Te lei loi uso ai mau ki ngoa mai lo uso matua e o mai a tau lei ma sesina o se lima I sana ba. O lo te maa foie o le tangata o le fi nauia I le mea tonu. Pe nā lawa I tutonu o le matou. Nuu la vo le kau le ke le ngia ngau o. Makongo. He modeled that. O te muli ai. Tama. O le ale ula te whaula I lo wakari. A ele ola le lei fatama. A ele ola ngā wai le atua. E le ola maramama. E te whaula lo watali I le ula o le mawhauwhau I la nāwa. E te whaula lo watali I le ula o le fasi o la nāwa. And many sons, many family, teleo aingo whanau suffers. Because of the ula na whaula o latu tama. Fasi le ava, palau vale le ava, le ava le ava. And the sons follows the fathers. Au tātou la tama, le lau tātou whaolain. A whaina, o le ula na nana whaula mai o le awai le wawa. Pea whai o le te whai le awa. Whaftai le atua, o whaolaina o tātou anganga. Now, tau te wawa ai le atua le tama, e maro mai e nā I tātou ma. You don't have to live that way. You don't have to disrespect your wife. You don't have to beat your wife. No. Again, koe kau whaila I mele ngai, ia pālengi le mea. Ma fuanga fula na o le ula te unga matango fia le ula I oe le tina. E ula I lau whanau tene. Wa a whaia mata lau whanau tene e te oe ke le awai lako kama. E whai a lau pule, a lai ola o lako kama. Many girls carry that. Le lai o whai whanau tene, e o amare ula na. And sometimes it is well said that sons stand taller than their fathers. Daughters stand taller than their mother, for good or for worse. That's why I observe Lotta's dad and her mom before I say, okay. Sometimes it's a good counsel. Look to the past of the person. Look to the history of the person. But they said, Lala le o iri tata e nei ba fasala longa si tia I lunga fa fine se faka fa le sa le polonga fa fine wa penga. No, that's not the answer. The answer is here in the family. Ole tario I, we need fathers that respect their wives. Mo mi entamalo, we need husbands that lives like kings and honor their wives as queen.
So lo try. Amen tama. Amen tama. Amen tama. Anasani. Luma le tusia Efeso, pa fai kau. Fai mai le ia kala kuspa ia. O ele tane. E te ua la wava. Le winga le tala olo wata mai mele anga va me umana. You build your wife. Ina ia avea ma. Ava mata ngo fie. Lumo le tua. Fa peia ona fawe Yesu langa loku. Praise the Lord. Last one maile. Tele isi mea wala wala na mai foi upulea. O leo langa le lei fatama o leo langa tatalo. Fai uga fai upo fitu. Ina nei fa lave ina a auto tatalo. That your prayers may not be hindered. O leo puna fa samo tatalo o ngai umel kele. That your prayers may not be hindered. Nei fa lave ina auto tatalo. The implications that o leo langa leo le tamanga wai I lea tua is a prayerful husband. Leo langa le lei ngai te talo o afa le tonu o le tina o afa le tonu o le tina a e whaia la mele fa mele tala jus fai mai laia e le whalawe ina lau te talo mo lau ainga lau te talo mo lau ava lau te talo mo lau whanau e whafofonga I ova I lau te talo. Lau te talo ia manuia tamaiti taiao. Lau te talo ia manuia le ainga taiao. E whafofonga ina le atua. Ai leo la ina leo langa le leilea. Leo langa le leo nga wai le atua. Leo langa le leo lau malama lama I lau ava malau ainga. Leo langa le leo lau whapena ona. Na resi mea. Na e ama I lau ama. Respect lau ama. E whaitana whafofonga le atua I tatu te talo. That's us. Tamam. So le fa mo mo le la unga ni taiao. Ta ma mo ka ko Yesu. O le fa malosi oe. So encourage you. Ko fa malosi lo langa le lei fa ta ma. Ile tua. Ai se ata ai lo langa le lei fa ta ma. Context kusi. Fai mai Peter. Ia tau tua nala au tau ambio le lei langa lai mata mai le lo langi. This is where our witnesses. Sau fai atu le Paul fontalo o sile o mea lei o na fa le ma la le gon fa la veina ma me tau te fai langa e ngata le tatou ai I lalo nei e ngalo ia tatou o mea uma ngalue mai le tuele ele ngata mo lo le lei ai mo le fa tau uino na fuafuanga ma mana tusa malona malo o tatou o langa le lei la fa tama ele ngata mo le lei o e malu maftanga falunga li mo ka ko ainga ai fa penga ngo fa ka ngu ele kuanga fuafuanga manga mo lona malo o le ngalu nga mo li maule tau te faia maka mai ka malo lo la ami o vale ma le ma so nga fai fa finge mata mai ya te o ele melea mo fa penga la to ma fa wai ile atua it's your witness o la maka mai ka ngaka. Okay, tamale for because your sons are watching you. Alo mata auto watali ia te auto ma auto o langa fatama. Onde ia so wa tele le mau fato singa o fa pega o fai my life models I tele wa kali ma kele wa fa fingi. They look at celebrities tangata fai ki fanga maka o ka longa mafuanga le pa ai ales ka mai ki o so mai lesi kamera kapi o oki longa o fa lava fa pe I alu foi o ki fa lava fa pe o sau foi lesi kamera ka alo vai ku o ki pu I pe fa la pe se keli foi le zo vos weekend le pico ku eu fa pe na fu no foi ma oki u pe ngi vos weekend le pico ku. What's the problem here? They are looking for life models. But I'll put life models for any young boy and a young girl home.
the father and the mother. Le tama. So le taua, la me taua langa le mata lo watali, mata tato wafafine, ya tato umalu tato lo, because we model life for them. And then like father, like son, like mother, like daughter. Now, tama, o Toelupe.Father, tau te le whamsino tatu tama. Te hale reality lea. Enga lue mai lea tue tato. Koe ri moral kako o langa. Tato moli maulea. Moli. O lea le wha o hao le mele. So who is our greatest example? O le tato wha o sili mole o langa ngā wai lea o langa balama lama leo langa ama leo langa tatalo. Jesus himself. Lusu tasi, vai uma le tatu fai uma lo, o mai lo le yufe usul la kopesi. Lusu tasi. Famai amene pe wai lo tu spaia. Awa na vala a wina o tou on le lava mea. La le mea. Le ngā wā ye uinga, ma mafa ma ki ngā ma kele me lu ye oe. Wana wala wina o tau ono le lava mea, wana tinga ina ke riso lava mo o tau, wa tu ina mai iai e ia le wha o ao mo o tau, ina i au tau muli atu, iona tu langa a ao. Praise the Lord. Lusululua, o le na lea ngā salalava, na le i loa foi se pepelo i lona fonga. O le saanga te leina, ai le toi anga le atu. Ai le toi anga te le atu. Na whaatinga ina o ia, ai le whaamatau atu. Au an tu ina atu e ia i le na te whaamasino ina tonu. Le ale uinga ngā meo le tu ina atu o ia te ia, submit. Ngā wai. That's the example. Hallelujah. Ia vai mai lai atama, le la uma. Whaola tanga, mana ngā wai. Fa upenga i tātou I le whainga tāo le mere. Salvation and submission equip us to face challenges and trials of family life. Langa le mele te whai atua nei o lau awa I lau awa mai malama lama I lau awa e le se me whai eskausanga kasi. O isi urunga ali e toe a o le teime o le lefu o lai whai a le songa o le malama lama lau awa. Praise the Lord. Tane, te lia le lei o lau mawhau o le tangata e ese le te lua no nofo. What's wrong with my wife? There's nothing wrong. She's different from you. What's wrong with my mother? There's nothing wrong. She's different from you. Ese mai ate oi. Hallelujah. So malama mai fatele lo sai tala noa. O tatou tamaloa. We just want facts. Kakunga. Tau te lema o whawhinge, they love to tell details. Ai whaiaku whawhinge, whainga kari o lo ma whawhaunga le ia malele ai. Ai kari mai whawhinge le story. Mato oifo ma lise mo one ata I sing le sia so wakul ma ka vale mo. Ko o pisia la mea o aula le ola fasingo o mam. O kwa le leia le memory e mame mai kasia le mao le mea I lo le leia e mame taiks o aula le amerika lo pisi le mea e ila le menga oso mo ma ka vale pere I fe kau le ma fo fasi wa ye le la fa ya tu fer mea ye ko kala so le ai saule kala o ka se story mama ye le mega fa ya ko ye ke o le melen ka ko mai lunga I o fa ya I don't want a story direction tama e fa peganga wa fa finge
O mawhau whinge o mawhau e alu whaasolo a ko mawhau kako. O kako mawhau. A ele malama lai. O le manga o le fitina e ke sau. Sei whai aku langa story. A o kako ele manga o ki story. Alwele kaimi. But that's women. And they need ears that listen. Yesele song over mail of our dad. You need to listen at times. Hallelujah. Good life. A whai le lenga maro mai oe lo ka ma wa mawai. Au e ke ola masanga kua inga lo ka ma. O lea wai whaasanga i lea tua wa whai mauta ma. Masau Yesu whaali mai a ka koule mea ka ora ka ma. Now, lowing anga tōlena, e te ola whātatau iei, ina ia awane e whaulalo wa tali, i le ula na whaulai o e loutama. Ai whaulai le ulo whaulai o e le atua, manakaru e mai o le li atoi, whaulai lo wa kari mota eo. Ai a whaila o leke ma whakia i le mele, le ula ma whaulai o e loukama. O le olanga le lei le oe watama. Whawhera amaka, e amaka i lo ngā wai le kua. You start by submitting your life to the Lord. And live an understandable life, because submissiveness is an opportunity to learn, to know, to understand. It's a respectful life that you live to respect your wife. Tama, ia pei ia mutua sa loto wa fine ola. That's why tau te mo miai le nganga oleli. Praise the Lord. Whanongon pese le talvou le lausu. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him.
It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Ya talofa Samoa na tunu pele. Ya fa talofa antu le fiafi alo ngo su ala ulu. Le fo matamu e sa longa i fo e fanga i ampalauri. Ya ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Male se lua afe su walu. Ya sa ye isa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ya te tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia pro no le tua ia e lesi taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le le lo afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ai se mo o te fia ia se la ngona sa ruitawina lo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ile Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atu tupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ya Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo ta tia yo ta lima ia o ta ua la volo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma mi sia i nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia lo fungia le tua wha manu ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚅, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝚗𝚑𝚑𝚅𝗚𝚗𝚏𝚘𝚘, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa pa ang to Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa semalanga lu ia ke te to ne mo finish fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022
and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor 𝚗𝚗𝚒𝚘𝚡. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from Scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 ma Lemalu, Samoa, ia o lo'o ingoa o ioelu maninoa. I le tausaga e lua afe sefuluvalu. Ia o tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atu ai Israelu. Ia o se na fa'atupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese foi le faitau le afioga le atua. Ia ese foi le va'aigaina ua alu ma va'ai matulau ele'ele. Ia tele lava ni luitau na o'o mai. Ia ai pei lava o le na o va'ai ai le vaitafe o Ioletana. Ia o le vai lea sa baptisoina ai Iesu. Ia o lea sa fa'atino ai la matou baptisonga. To tele I matou 50 I matou sa fai en matou baptisonga I sunga foi whawhengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le iawa noa tatala mai le atua, ia a fai o iaise mo I mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e fai malanga atu ai. O no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu I atu oe. Pe a whai o I atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa I atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le I tioa a moli mau le afionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai iai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lou a manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.